Eni ölgön günü, eni göz yumgan günü Allah Teala "Ya Adem, ey adam urpağı, senin densoğluğunun çın boluşuna" esetlep durun. Oğul. Senin densoğluğunun çın boluşuna, ömrüңdün uzun boluşuna, tilegiңdin orundalışına, günöңdün keçirilişine, üybülöңdün ынтымакта жашап жатышына birden bir sebep bolgan apaң bugün göz yumdu. Mындан кийин эми денсаулыгың мурдагыдай чың бола бербейт. Тилегиң мурдагыдай бат орундала бербейт. Үй бүлөңдө мурдагыдай тынчтык бола бербейт. Күнөөң мурдагыдай кечириле бербейт. Субханалла. Энелердин жөн эле кол кушуруп, бырышкан жүзү менен небересинче чебересин эркелетип отурушунун өзү перзент үчүн болуп көрбөгөндөй чоң байлык. Шуну бир билгиле кагылайындар.